going to come from the book of 1 John. Yatokana na kitabu cha Yohana wa kwanza 3 verse 8. 3:8. The Bible has said precisely Biblia imesema wazi that whoever does evil, yeyote afanyaye dhambi, whoever loves evil, yeyote apendaye dhambi is of the devil. ni babake ni shetani. Mulisikia hivyo wana wa Mungu? Muliyapata hayo? Biblia imesema ya kwamba Ebu kuwa malika yeyote afanyaye dhambi, onde bwensi oromokoli yeye ni mtu wa Saitani. ereise shetani. Kwa hivyo ikiwa kuna dhambi ambazo tunaendelea kutenda, ase igongonye bibi biroto gendrete kokora, kumbuka ya kwamba mwishowe ni kifo. toinyoreiga omoelioye na makweli. Kwa sababu katika kitabu cha Warumi 6:23 kitabu kia Warumi 6:23 Biblia inasema ya kwamba amaliko gagoteba iga the wages of sin is death. nga ogwakanwa kwebibe na makweli. So we have to be prepared. Igogo ikatue aligani. We thank God for giving us his only begotten son, Otoko moira nelinyasai mbuya mono asogotoa Yesu Kristo mwana oye Jesus Christ. momoima Jesus Christ, Yesu Kristo who left heaven, olia otigete igoro, who left the riches of heaven agatiga eni bono botene nkubionsi alikorwa aligoro, to come and die for me gocha sengencho yogo nkwera and you, amonaye bogo, that we may have a privilege nga egere tonyore libaga of inheriting the kingdom of heaven. yoko baba nyamwando boboruoti bwa igoro. So it is high time Ase igo nerebuya to prepare, twe aliganie because we have got no time. kiagara chinga kinchiyo Our time is very short. chinga kine chinke mono. I now request you to turn to your neighbor Ongo sabaiga omonchokere omugisanga and kosanio sing this chorus to him oyo or her. moikaranse te komo motere iga Onye kure no mogoko tiga ebibe. kotiga ebibe. Hallelujah. Hallelujah. Leo Is going to come from the book of 1 John yatokana na kitabu cha Yohana wa kwanza 3 verse 8. 3:8. The Bible has said precisely Biblia imesema wazi that whoever does evil, yeyote afanyaye dhambi, whoever loves evil, yeyote apendaye dhambi is of the devil. ni babake ni shetani. Mulisikia hivyo wana wa Mungu? Muliyapata hayo? Biblia imesema ya kwamba Ebu kuwa malika yeyote afanyaye dhambi, onde bwensi oromokoli yeye ni mtu wa Saitani. ereise shetani. Kwa hivyo ikiwa kuna dhambi ambazo tunaendelea kutenda, ase igongonye bibi biroto gendrete kokora, kumbuka ya kwamba mwishowe ni kifo. toinyoreiga omoelioye na makweli. Kwa sababu katika kitabu cha Warumi 6:23 kitabu kia Warumi 6:23 Biblia inasema ya kwamba amaliko gagoteba iga the wages of sin is death. nga ogwakanwa kwebibe na makweli. So we have to be prepared. Igogo ikatue aligani. We thank God for giving us his only begotten son, Otoko moira nelinyasai mbuya mono asogotoa Yesu Kristo mwana oye Jesus Christ. momoima Jesus Christ, Yesu Kristo who left heaven, olia otigete igoro, who left the riches of heaven agatiga eni bono botene nkubionsi alikorwa aligoro, to come and die for me gocha sengencho yogo nkwera and you, amonaye that bogo, we may have a privilege nga egere tonyore libaga of inheriting the kingdom of heaven. yoko baba nyamwando boboruoti bwa igoro. So it is high time Ase igo nerebuya to prepare,
twealiganie because we have got no time. ekiagera chingaki nchiyo Our time is very short. chingaki ne chinke mono I now request you to turn to your neighbor ongosaba iga omonchokere and omugisanio sing this chorus to him or oyo her. moikaransete komo motere iga Onye kure no mogoko tiga ebibe. kotiga ebibe. Hallelujah. Hallelujah. Our Lord Jesus Christ is coming. Yesu ngo chale lya He kabere promised us from the book of John 14 verse 1 igago toro kelia chira chaye ase Yohana 15 that I am going to prepare a place, ngana chire ko aligania ase and soon and very soon I'm coming to take you na home. bwango igango chande ko baira alianka I want to tell you truly the mansions have been prepared. ngane tiko bamanyie kene nga enka ya rosi waligoro. It is you and your family Naye na mwao to choose. mora chore You choose the devil, ochore shetani you become the firewood of the sinners, igora aboroko rwoko igereria abanyabibe because the world is ending. ekiagera ensenko ere When we look at the signs, ekero tukoligereria ebimanyererio there are so many preachers who have come abarandi abange baimokira mabani obolimo professing to proclaim the everlasting gospel. bakoraria alingana lya kale na kale That- enchiri ya kale na And kale actually that is not true. ekene etalibo They are telling people to sell their property. igo bakale gotebia abantu bao ni chinibo They are chiabo telling them that we are going to heaven. babatebia nga igoro torochi And yet that is not true. ekigetali ekene Have you ever heard about those things? mwana koigwa bono amarandi anga Have bunayo you ever heard of the man from the Yeso Watonga? mwaigure Yesu watonga bona ensi chinkuma Have you gone there to be prayed for? mwara achira roro gosaberwa Maybe you ask your friend, do you know Yesu Watonga? golyango mugisangio nga nomanyete Yesu watonga. Hallelujah. Hallelujah. So many people have been cheated. Abantu abange bangainirwe They have been told that here I am, na batebiwe nga naonda muganga kutoka Mombasa. ncheno muganga murwali egekone kurwali Mombasa Ninatibu maradhi yote. onko bwenia marwairo nsipi Hata ukimwi ninaponya. onya no kimunko yebwenia ndi Watu wameuza mashamba abantu baoniria maremo lakini wamemalizia makaburi. kolende bakoleire gokwa Lakini nataka kukuletea rafiki mmoja ngane tinkolentero musani oyomo ambaye ni wa muhimu, oroyo bwenge nchenene ambaye ni wa uzima wa ore milele. bwobogima bwa kale na Na kale huyu ndiye anayezungumziwa katika kitabu cha Yohana 17:3 oyo iganero gokwanerwa ali ase Yohana enchiri 15 ya ibere isatu kwamba uzima wa milele ndio huu, nga obogima nero obogima bwa kale na kale wakujue wewe bakumanyaye Mungu wa kipekee Nyasaye bweka uliyemtuma Yesu oyo Kristo motomete Yesu Kristo ache kunifilia mimi ekera ache gonkwera na nche wewe amonaye ili tupate uzima wa egere milele. tunyare goikera oborwoti bwa kale na kale Brethren, abaminto we abasani need to get prepared. nere biya tuyaligani We do not have time. nga kinchiyo This planet Earth is passing. enseye igango etere Whatever we have, even in our banks, it is nonyana just chinigo kiri shadows. cheito tugachetali chibengi Whatever education that we hold, nonyana amasomo ali twasomira manene those are just passing. aina mang'ana agoeta But there is a friend. kolende naro omusani If you choose to choose him, oise gochora komochora you will live forever igora amenye goikakale and na kale ever goikakale na and kale ever. goikakale na kale You will also be giving even tithes faithfully.
igora abe gokoruno gokoira none nsemo ya 10 asobo ikera without complaining, otali kolie biara without questioning, otali koboli maswali because the Bible says ekiagere malika goteba in the book of Malachi, ase Malaki chapter 3, isato verse 6 to 10, isane mo goika 10 that we bring the tithes to the storehouse. matolete ensemo ya 10 ase enyomba ya Nyasaye. Then we try our God who is in Egere heaven. tomoteme Nyasaye oyole igoro. If we will not open the doors of Onyeta heaven. ko igore bisieri bya igoro. Hallelujah. 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 Bwana Yesu asifiwe. Omane nabakwe Ndoramo. tuko pamoja. Hebu nione wale ambao tuko pamoja. Tigango ndora maboko bali tole hapo. Niruruke bunariruma. Yesu nagocheire. Our Lord Jesus Christ is coming. Yesu nkoira nare lya kabere. Let us get prepared. Tigatwe aligani. There's 2 gates. Ebisieri mbiro bibere. One is narrow, Ekemo kere kegote. the other is wide. Ekende ni okere kegare. So it is you to choose. Bono nigeti galeta soro chore. And whoever chooses to enter through the wider gate Ngoyora chore goeta se ke sieri kerie kegare. has chosen to become the firewood of sinners. Ngo chorire koba oroko roko igararia abanyabibe. Because there Ekiagera abuo is where we have adulterers. abu no tubwata batumani. Is where we have abasoinyomba. Abu no tubwata baso inyomba. Is where we have abantu bakolie taisi ya Nyasaye. Abu no toraba baraba kolieta isi yomonene. But if you choose the narrow gate, Kolendo nyare ko bakogochora egesieri ekegote. then you are assured of eternal life. Ekene goika oikero boruo Then you are assured to receive our Lord Jesus Christ from the clouds Oika obe koreange komoarigani Yesu samare. as he comes, Ekera koira. because his promises are faithful. Ekiagera chira chiaye ne chiagene. We do not know today. Ntomanyete iga. We do not know the day. Ntomanyeti rituko. We do not know the hour. Ntomanyeti chi ensa. But ours is to prepare, Gitegareta se tole no kwearigani. to put our houses in order, Egere to abuse chinyomba cheito. so that when he comes, Egere kera gocha. so that when the Omonyomi comes, Ekera omonywamia gocha. he finds us prepared Atonyore twe to arigani. take us home, Egera to irarinka. where we will not be sick, Ase to marwa irata iyo. where we will not die, Asa makweli ata iyo. but where we will be singing the song of Moses and the Lamb. Gotera kolikuwa Musa ne manu yengo. Hallelujah. Hallelujah. Tutagote, nseya se tutagote, rinde. Tutagote, nseya se tutagote, rinde. Brothers and sisters, Muraba minto na baiseke ba minto. arise and shine, Dene nango bare. for you've been saved. Kiagera ye gwatori. For salvation has been simplified. Kiagera ogotore kabono kwororo bi. We have an advocate, Ntobwate omorwanere our Lord Jesus Christ, Oyore Yesu Kristo. who is still interceding for us, Oyo gendere tagotorwanera na gotosabira. that we may be forgiven. Egere ngatonyoro kwaberwa. While he stays there in the seat, Bone keragendere takoisaransa sekerogo kerikyo bonene. interceding for me and you, Agendere tagotorwanera nche naye. let us confess Tiga bono twe bono toangame. the sacred sins that we do, Abibe biribya itoto korabo bisi. that we may have an opportunity Egere tonyore libaga. to live forever. Lio komenya go ikakare na kare. Because we do not want to die Kiagera ntoriange go kwa and remain on this planet Earth. Egere to kutotigara sense. But the evildoer, Onye go chwarengo munyabibe. loving the pleasures of the world, Wanchete me go koyense. moving from far A
to Babi, okona gosuka korwe nyomba ye kwegokie ye mase yende moving to the houses of widows, kuna kogenda si chinyomba chia baboraka claiming now that you are a man bono gotebanga na ye twani who has come, oyo chire forgetting the one who died. kwebire oli oyo kweta asengecho Turn to your neighbor and tell him the Lord is coming. onchoka gocha somosani matebi nga Yesu ngochale. Hallelujah. Haleluya. Ora mubolia ngo inki kera tange tagenda igoro. Mubolia ngo bikera mutange. Rogo taru chitaisi nesi sadaka. Ose no koba na mushane kanisa. Akia koiraneri. Inda getionte kuna koiraneri. Bati yeye mwenyewe anafanya nini? Anafahamu. Kwa hivyo wana wa Mungu, nyakati hizi ambazo tunaishi ni ngumu. Tujiandae. Tuachane na mambo ya dunia. Kwa sababu mambo ya dunia yanaisha. Lakini kile ambacho kitakachobaki ni neno la Bwana. Ambalo sisi kama wachungaji tunawaletea na tunaendelea kuwaletea. Kwa hivyo ikiwa kuna mahali ambapo mvua imekuwa ikitunyeshea, tunastahili kuamuka. Tusiwe chisese chinkubu. Tusiwe mbwa ambaye amekuba. Ama namna gani? Akiagera chisese mkubu, they will not inherit the kingdom of heaven. They will just remain here. They are just timing. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Now let us read from the book of Isaiah. The 6th verse 10. We are now nearing to finish. Now follow us. Abarendi babanta abayiga nibo bareme uko bonsi piti bali nokomanya bonsi nibo bare kisese kinkubu kitanyare bokoga nigo kiraire inse kikorota cyanjete abagondereria. Amen. Bono njukiro yo mino ayu mobori na ayu de sese nkubu. Hallelujah. Abana banyasaye ubumane. Wana wa Mungu kweli ni huu. Ingishe ko manyanga ninje sese nkubu. Ningechua kuwa mimi ndiye umbwa nkubu. Ambaye anasuia kazi ya Bwana. Ningeomba Mungu anisamehe. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Amen. Abana banyasaye. We are going wana wa Mungu. Tunaelekea mbinguni. We are going to heaven. Tunaelekea mbinguni. This planet Earth is not our home. Huu ulimwengu sio nyumbani. This planet Earth is not our home. Dunia hii sio nyumbani kwetu. There is a home which has been prepared. Kuna ule mji ambao umetayarishwa. It is now high time. Ni wakati sasa for me wangu and you na wewe to align yourself ili tujipange correctly, tujiandae vizuri, so that when he comes, ili ya kwamba akirudi he finds us ready, atupate tukiwa tayari. Not like the foolish women, sio kama wale wajinga who missed the oil, ambao walikosa mafuta katika taa zao. And as the king came, na vile mwanyarusi aliingia, they went from market A to B, walikuwa wanapita tu kutafuta mafuta, searching for the oil, kutafuta mafuta, which was impossible, ambao hawakupata. Hallelujah. Haikuwezekana. Hallelujah. Amen. Igabana banyasaye tikatwebekange. Kwa hivyo wana wa Mungu tujiandae. Totige koba amagaga. Tusiwe amagaga. Totige koba ebiunguliyeta. Tusiwe ebiunguliyeta.
Tobe chinsu chingaini. tuwe samaki ambaye ni mwerefu, Yesu go chato nyore goto. ili Yesu akija apate tumejiandaa, Tuganyete. tukingojea Ogo chakwaye. kurudi kwake. Egeko gerango chare. Ni ukweli ya kwamba yuarudi. Egetabu gyoko manokele mo 7. Revelation ya kwanza 7. Biblia inasema hivi. Emalika goteba ika. Igere lyango chara samare. Orango chara samare. Nakele liso ndikoreki. Nakele tamuona. Nakele liso ndikoreki. Kalimorore. Inga kimwegu Biblia yate basike bungo kelie getanga. Ngoyo gokore bibe no yongo. Saitani. Ayo no yo Satan. Ayo no yongo. Where did the rain started beating you? Ngaye mbura yangete gototwera. Goseko gotwera. Omorisia mariga. Ngaye mbura ya chagete kugotwera. Ngaye mbura yanyi konyore. Abana banyasai. Wana wa Mungu, Igatobe serious kokole gasi ya Nyasaye. wacha tukakamue kufanya kazi ya Mungu. Boke tutaboboke. Tuamuke kutoka usingizi. Tuachane na dhambi. Tueruke gima. Tujitolee. Toeruke gima. Tujitolee kwa kiukweli. Elio nalitora nyoro bogima bwakale na kale. Hapo ndipo tutaweza kufikia ufalme wa Abana mbinguni. banyasaye Wana wa onya Mungu. korega abwo. Ikiwa yupo hapo Kwanya konyole batisa sama cha na mange. utawahi kupatiswa Ngonda ite kugotangasira iga. na kutangazia ya kwamba Umuntu ataigo irie lya kabere. mtu asiposaliwa mara ya pili Takorogoroti bwaigo. hata uona ufalme wa Orendo mbinguni. yora batiswa sama cha mange. Yule ambaye atabatizwa kwa njia ya maji mengi ataufikia ufalme wa mbinguni. Amen. Amen. Ono mugo ngantira mugako yara ikaranza. Praise God. Amen. Biyale. Onye korega Ikiwa yu hapa nkwane konyole na batiswa. hujawahi kubatizwa Asa macha kwa mange. njia ya maji mengi, Igonda ite kugotebi. nataka kukujulisha Yesu ngukurangeria. Amen. Yesu yuakuita. Mungu anakuita. Mungu anakuita. Onye korega Ikiwa yumo hapa wanjite kebege to bwaterete. na umeshikilia dhambi fulani Yanjete. ambao unapenda kutenda, Anda kota nkukokora ke. na kujulisha ya kwamba Gogo tungora kogo ke. tungora kele Haleluya. Amen. Haleluya. Onye korega Ikiwa yumo hapa Doli omuntu ole faithful na bana asemeremo ya Nyasaye. na wewe sio mwaminifu katika utendakazi, Aye wachi. wewe umepotea. Igo tiga tutaboboke. Wacha tutoke usingizini, Ebane yetu yeruwe mechenu ase ugo Nyasaye. mili yetu tuitoe iwe kafara takatifu, Maomo ikomo chenu omenyete. kwa sababu Roho Mtakatifu yumo ndani Yo yako. nalitora nyoro bogima bwa kale na kale. Hapo ndipo tutaufikia ufalme wa mbinguni. Haleluya. 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 The voice of the Lord is now speaking. Sauti ya Bwana yaita sasa, that we come as we are. tuje mbele zake tulipo No wonder tulivyo. how we walked along with the devil. Sio hoja umetenda dhambi gani, The Lord is calling us. Bwana yu akuita. The door is open, Mlango yu wazi and the Lord is calling me and you. na Mungu ananiita na pia anakuita. Do not say that tomorrow is when you will come. Usiwe ukisema ni kesho ipo. Salvation is today. Uokofu ni leo. Salvation is now. Uokofu ni sasa. It's not tomorrow. Sio kesho. Because tomorrow, Kwa sababu kesho it is another day. hiyo ni siku ingine. And you do not know about tomorrow. Na sisi ama ujui juu ya kesho. Because now our God is gracious Kwa sababu Mungu wetu ni mwema to us.
ni mwema kwetu, let us come ebu tuje kwake as we are, vile tulivyo, and we will be washed, na tutasafishwa, and we will become clean. na tutakuwa wasafi. No wonder how sinful you are. Haijalishi dhambi yako ni gani, You will be washed, utasafishwa, and you will become as the wool, na utawa mweupe pepepe as the wool of the sheep. kama pamba. Hallelujah. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ashukuriwe. Basi Mungu wetu awabariki Manena atosenie na tuchieke tayari. egere tuebeke ange. So I want to finish by saying this. Ntagete gukora asogoteba iga. The times that we are living in Chinga kie chiga tomenyete are bono. very delicate. Ne chinga kichimbe. Families have broken. Chinga chiabunekire. People have died. Abantu bakure. Accidents have occurred. Emesi abano yabeire. Those are the signs that our Lord is coming. Bono ebina bie bimanyererio nga Yesu nkoira I naye. now request you, Bono gongo sorora iga. by the grace of God, Asobuya bwa Nyasaye. that we confess our sins, Twangame ebibe that byaitu. we come to Him Egere tuchasare. when it is daytime, Ekero bole mubaso. so that our names Egera marieta itu. will remain in the book of heaven. Atigara se bitabu bya igoro. When the King comes, Ekero muruoti agocha. then we will be proud to hear Togoke asoko igwa. our names being called Amarieta ito akorangerigwa. up yonder, Akorangerigwa lingumbu. because the Lord is coming. Ekiagera Yesu nkoira For naye. you and me, Asenge ncho yane amonaye. tuchiandae. Tuyaligani. Bana ba Nyasaye ntobwati bomenyo. Wana wa Mungu hatuna makao Ngo hapa. twabasoroire, tuyaliganie, Tunawaomba ili tuweze totige kujiandaa. kobe bigocha ase emirimo ya Nyasaye. Tusiwe tukikataa kufanya kazi ya Bwana. Ekere twatebigwe n'abari batutenenete nga tokora iga. Ikiwa tumeombwa na viongozi wetu tufanye hili, Itobaisa komie metu. tusiwe wagumu. When the Spirit speaks to Roho you, Mtakatifu you anapokunemesha, need to respond. ingekuwa vizuri uitikie. Because if you become difficult, Ukikataa na kuwa mgumu, mwaigwete abantu balia bagochiesa n'abantu ba Nyasaye, ninkige ko banyora. Ninkige ko banyora. Ninki. Ayaya bangina. Ntebi ninkige ko banyora. Igomo pasto na abo mwenge. O mukwana bo. pastor wako hata awe mfupi kama nyundo, usisungumuse vibaya juu ya. Na abo bwate lisyo tokoraki. Hata awe na kipara kutoka hapa mpaka huku nyuma, Geko gara chitupu go chigocha chikoreki. Chikobenan. hao wanyama watakurarua. Ba igo chiko gochera. Mongina no nyigwe. Mama, unasikia? Chikobenan. Esimba eracha bunabono. Esimba eracha bunabono mongina. Esimba eraru abu ngoratenene. Ngoratenene. Embure eratu bunabono ngoratenene. Gakyonye ndiri tuatame bibe buna togo tame mbura. Anga Yesu akorire ki. Ango Yesu amekuwa amerudi. Hallelujah. Haleluya. Bono ligererio yo mino bosio. Mwangalie mwenzako. Lakini ninde no kwige na bantu baramba bwati muchando maiso. Kuramurigire. Naamini ya kwamba hakuna na ile shida ya macho. Haibu angaliana wawili. Amurigire. Motebenga kwe prepare. Muulize kana kwamba amejitayarisha. Are you prepared? Umejiandaa To receive our Lord Jesus Christ. Kumupokea Yesu Kristo. Because he's coming. Kwa sababu yuaja. Mobolinga gwatigire bibe. Umeacha dhambi. Gwatigire kolie taisi. Umeacha kula nini tithe. Hallelujah. Hallelujah. Morigereli. Hebu muangalie. Kora moruku. Muangalie ndani ya macho. Nani ana rafiki? Okoruku gonga kiabangin. Kuangalia ni nini akina mama.
mubolie nga watigire chingendo chimbe. Je, umeacha mienendo mibaya? Watigire gwako mugako ochitege. Umeacha kumupiga mume wako? Haleluya. Haleluya. Kuraligeria bagaka. Ebu wase sasa, wase ya mjambo. Bagaka mwatigire gwaka bangina chitege. Ne, wase mumeacha kuwacharasa mabibi zenu. Ebu tuokoke. Hatuna wakati. Ngakinchiyo. Hakuna saa. Msanchiyo. Wakati wa wokovu ni sasa hivi. Ogotole kambono iga. Basi ningependa mmoja wenu asome kitabu cha Matendo. Matendo ya Mitume 4:12. Tunapoita wale ambao wanaenda kutupa the Omonto Mokoro ndani ya maji. Toko barangeli bali bagotia sengenjo ye batiso. Mukuje hapa mbele. Mocha igabosio. Ili tuombe pamoja nanyi. Egere tunyare gokorugo na wale ambao wangependa kurenew their contract with our Lord Jesus Christ. Na bali abatagete gokoruko bwatana na Yesu. Nani tunawaita mtakuja hapa mbele. Na inwe ngocha mule. Na wote ambao ni wagonjwa miongoni mwetu. Na bali barabarwaira segatia ito. Nanyi mtasimama hapa mbele. Na inwe motene na tunapoenda kuomba. Ekero tochi gokorugo saba. Na Mungu wetu atutie nguvu. No manene atobeke chinguru. Mungu wetu tubariki. O maneno itato sini. Tunapoendelea katika hii safari ambayo ni ngumu. Ekero tora soro gendororo kongu. Safari ambayo shetani anaipenda. Oro gendoro igabire chanchete. Kwa kurudisha wana wake nyuma. Kuna kogocha abantu na kubaira ni magega. Kwa kuua kwa magonjwa. Kuna kubaletera marwaire. Kwa kulete migogoro kwa familia. Kuna kuleta chisegi asichinka. Na ndio maana unapata watu siku hizi hata kanisani wanachelewa. Na kigeko geroko nyora nonye nugoche kanisa abande bakonyoru. Lakini tunaomba siku ya leo. Pero iga togo saba iga. Mungu wetu abariki kila mmoja. Yasao itase senikero yomo ito. Asimame kwa uaminifu. Egerate nena soboronge. Kwa kazi ambayo Mungu amemteua. Atenene asobwege afanye. Kama wewe ni deacon. Ujue kazi yako ni gani. Kazi yako ni kualika wageni pale. Kuwasalimia wageni. Na kuwaonyesha mahali wanakaa. Na kuhakikisha kanisa ni safi. Haleluya. Haleluya. Onye muma ite kasi yu baba. Ne. Kasi yao numa ito mudiko. Najua mambo hayo kasi yako. Na ko prepare machi ye batiso ngaki abantu bakoraki. Bako ine kuroche batukuto monto moko. Na kuandaa machi kwa ajili ya upatiso. Haleluya. Haleluya. Igo titochi kogendera ko bachisese chinkubu. Tusiwe ao umbu ambao wanatachwa. Praise God. Omugako mwa machara nyu okorora. So mango ege Swahili ekikego teba igoro yese nkubu tosomerani. Umbwa wakubwa bubu. Wabubu. Umbu ambaye ni bubu. Eze nkubu. Basi Mungu awabariki. Manena baseni. Barenga bao tenga bono ntugo cha kalero iko tutae tutigare ko baisese nkubu. Barenga bali bagoteba nga leo wanataka kupaki kuwa umbwa bubu. Barenga bao tenga so gwanja kwa Nyasaye. Ni wangapi wanasema ya kwamba kwa mapenzi ya Mungu mwako yogo chikoera. Vile huu mwaka unaendelea kuisha. Na bano korugwa itogo gogo chikokina. Hata matoleo yetu lazima yataenda juu. Balenga bao tengo maene buna tore smartiga. Wangapi wanasema ya kwamba vile tumevalia vizuri hivi. Aserietali ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Toike 1500 kuseli 1400. Ili tufikishe 1500 ama 1400. Moko imugina bako. 400. Balenga bate bilebo. Ni wangapi wanakubaliana na hayo? Bono ndagetemba tebiga kogendera tole bali moimo kya maboko ngaimuaje emokiango mbarore dalinje nkoba nabonta atwara maisa akoro oirete ndoje kumbe tinkore tik imokiango igoro
bate abanga Nyasaye tokonye toruchita isicheito aso kwegeno abana ba Nyasaye gonta etikubatebiga Bibilia igego tebanga ki oyo okorwa aso bonge igakogesa ki oyo okorwa ebike igakogesa ki iga abana ba Nyasaye eganga yaito buna torega oyu no moiko gokwana abana ba Nyasaye tiga toba abegenu ase neba no korwa ito asichinchera chionse neba no korende mebere yaito titonywa amaru titonywa chikangara titonywa ebusa. Haleluya, tumochorengo. Basi tunataka kumaliza na mhubiri wangu hapa tunapoenda kuomba. Basi ningependa tusimame sisi wote. Lakini kumbuka kuna lile fungu nilisema tusome. Acts 4:12. Gotore katikoli asonde bwensi. Kiagera elietalinde tiriri. Insase elioba. Intwe mwanya bantu twaetwe. Eliranyale gokoraki. Haleluya. Ingomo igweto bwato kubwa kugotori. Inche mititi timbwa chinguru chyo kugotori. Omo pasto ito abwa chinguru chyo kugotori. Omo sasiroti onde bwensi. Abantu bali barubwata marieta manene babwata inguru chyo kugotori. Lakini Nyasaye gako batumeka ligero mororaye Yesu agotorie onyore bogima kyobo bwa kale na kale. Haleluya. Basi ebu wale ambao wanaenda kupatizwa bali bagoteba ngubu maene rero iga na aria laisiringa nje no munyabibe nintagete inyoro gotoreka ngaibale Wapi hao? nintagete nyorane na Yesu tusukigoja mutu. We want to pray. We want to pray. Hebu tuje hapa mbele. Inchobono ase Yesu Bono Inchobono ase Yesu Bono nanyarere Nanyarere Omotoria Yesu bono nanyarere omonene Yesu. Bana ba Nyasaye tutoko ngichinkoro chingakie chigo chire chiomoelio. Tusifanye mioyo yetu kuwa migumu. Huu ni wakati wa mwisho. Amina. Moigweto muntu yomo agachigoso mutuga. We want to pray. Nanyarere Nanyarere omonene Yesu bono Nanyarere omonene Yesu takumwanga omonene Yesu bono takumwanga omonene Yesu. Amen. God bless you. Igo tutaite gusaba. Basi nataka kuomba. Igo tutaite gusaba. Ndangondore balia barwaire temareli barwaire tamarwaire mbali mukia maboko na wagonjwa waweze kuinua mikono yao juu. Bande mbali maiga akintu atamuchi na yule amebaki. We want to pray. Mwito ni kwamba tuje mbele. And I want to assure you ya ombi that the Lord answers prayers. Na nakuhakikishia ya kwamba Mungu wetu atajibu maombi. And more especially during the Sabbath. Na hasa wakati huu wa Sabato takatifu. The Sabbath will not end. Sabato haitaisha without God answering our bila prayer. Mungu kujibu maombi yetu. Please move forward. Tafadhali njoo mbele. The Lord is calling you. Mungu yuaita. Norega nobwa
mbalimbali. Najua una shida mbalimbali. Onetayo munyaborongense. Hakuna yule ambaye ni mkamilifu dunia hii. Sisi sote ni watenda dhambi. When the voice of the Lord speaks, wakati Mungu anaita, please let us move tafadhali songeni mbele. We even promise to be faithful. Tunasema ya kwamba, yani tunahitaji kuwa wakamilifu ama waaminifu. Please, tafadhali njoo mbele. Even in our giving, hata katika matoleo yetu, we even raised our hands. Hata tuliinua mikono yetu. Please come so that we pray together. Na ikiwa tunataka yatimishe, tuje mbele. God bless you. Mungu akubariki. Mungu awabariki. Mungu awabariki. God bless you. Omane na abaseni. Abana mbara ababwatine chinguru Illuminati. Kuna watoto ambao hata shetani amekalia kupitia Illuminati. Tunataka kuwaombea. Kuna wale ambao wako form 4. Wale ambao ni wa kidato cha 4. Wako wapi? Wako wapi? Muko hapo kweli? Wako kweli? Please move forward. Kama mko, njooni mbele hapa. We want to pray together. Tungependa kuomba pamoja. If you are there, ikiwa yuko, ogote abanga ni kwa heri. Ukisema ya kwamba shetani kwa heri, tafadhali inuka. Polisi on square karwe birogo ime. Elder, songeni huku. Biyamono, God bless you. Biyamono. Abagaka bali njugoje tokarogo saba. Wase tusonge karibu. Tusonge karibu. To finish. Tunataka kutamatisha. Gokora torebona. Tunatamatisha. Ondeta tigara magega. Usipaki huku nyuma. Neba nayo mongina Linet njugocha. Mama Linet, songa mbele. Sukagocha motuga. Songa kuja hapa mbele. Akimuga nyatubarangeria Marieta. Tusiwaite kwa majina. Inchubu na more igo. Njoo. Yesu na abanchete. Yesu yuwapenda. Inu abaye. Nyinyi ni wake. Araba. Digere tonya orobo gimaboro biobo. Kibono mogwanja tokarogo saba. Diga tokarogo saba. Tango bali songa ibale. Basi bono balisi basi tambona no bali maiga. Basi balisi mo betiare n'abadikon. Ogokorogo saba. Digere bachikubatizo. Igo bana banyasaye into twensi n'abanyabibe. Wana wa Mungu, sisi sote ni watenda dhambi. Leo hii tumchague Yesu Kristo ili aweze kutusaidia. Leo Sabato takatifu ya mwezi wa 9 ya kwanza. Tobe viumbe bia. Tuwe watakatifu. Tobe district yenya. Tuwe wilaya mpya. Etanyare korengani kuna district yende yonse. That you cannot compare. Wetere bikoro. Kwa matendo. Hallelujah. Hallelujah. Nyasaba siseni. Mungu awabariki sana. God bless you. Mungu awabariki sana. As we prepare tunapojiandaa to receive him on the clouds. Kumulaki mawinguni. Basi ngochitorego saba. Twaenda kuomba. And I will now give my pastor Ikondeli akorogo saba. Tigango tubeke birengerali asengencho yogo saba. Igere nyasao ito atokonye. Sawa tole monene tata nyasao ito igoro twabakire kegima na gotogirie tali yao kiagara gwatukwana irasi chinkoro cheito pia mono tata nyasao abasumba bao abagwatumire bune bibekero gotukwanira na mono gotoro kinga bwango mono Yesu nkurura asekero kya mabera oche gotuoye abuna abana bao abatwebekira ngasinge nchukwira na kwa Elia kabere monene tokonye titoba abasaitani ekiagera buna twegeira abasaitani abagokore bibe bone tuachira sobosubwa okiroyo moito twirigarigereire asichinkoro cheito maana tuanyolira ngana botora abanyabibe bono tugosaba chinguru chikoru asoro monene chitokonye kigima tutigane na yarara mabe tugwanja Yesu Kristo buno mutoria no mubori bw'ubugima bwaito
tata nyasaye somusangerekano yo monene ochiraso busubwa na sekiruke okyo bonene abana bawo mbabwate mechando ao abande na marwaire abande ne school fees abande nyasaye no bokong ao na sabire nyasaye bunuri moyo oikere kiroyo mo ase obokongwa wetera onyare ko bagokubokora asirieta liao Yesu Kristo bono monene tuitigire nsyo kubwa kwao na berabe abande twacha mutwasinge ncho togendete go struggle aso gotige bibegete twasinyirwe tata nyasaye twagosabire chinguru chinene gikuru asore otokunekera yo moito totigane na yararama beto gwanchaye Yesu toe chinguru cyo gotiga ebibegete byatosinyire tata nyasaye tokonye tukurigereria ebweka Yesu buno motori no mabali bubugima bwaito wana sekirokya okyo bonene na abana bawo bagochiko tugotomo ntomokoro line libanso bugimo boya ime yao Yesu Kristo na babekira sekirokya okyo bonene na berabe tata nyasaye bataya irare no busubwao lakini munole nyasaye bwa mabira mange igora mbole tokoboko bado kurangeli nganju asende inwabo wamunekire n'ekigurube kindito bono monene baakire nale gosabanga bibe byondo makolire to bibara obitinyi kegima omoche nawe neraso busubwao omogo semelyo konene na onyakale bunale igamanyanga no mwanchite buna nyasaye bono twabatigire nsyo kubwa kwao obaye chinguru chinya bataleme elingana lyao bataleme yao Yesu Kristo oikachinga kichiri kweraniro burutu bwa elia kabera sensi bono mbiyamona asebyonsi na nebiyamone kyarora atokorera manene twasabira asili Yesu Kristo rumotori ito amen biyamona sa basi tunaomba muweze kuketi muruti pale mulikuwa mwikaranse ekero bono chinse chiga ntaete kwaligania abagani bali baito bacha singencho yogosasimamo na intwe litangani. Ninashukuru Mungu kwa sababu wamekuwa pamoja nasi, wameabudu pamoja nasi. Tunashukuru Mungu kwa hilo. Kwa hivyo wageni wetu naomba msogee hapa mbele ili muweze kutusalimia tu na kutuambia majina ili tuweze kuwaombea pia kwa sababu mnahitaji maombi. Monene tata nyasaye itore goro twakoba kiriki yarore tato ituka bana bawo nande mbiye mona asinge incho yomoyego yomonene bwe batiso iraso busubweiki bambi ntoto chukobatisa na abekira sama okao nakara togo chako bonene bwa no byo bwa utesana batwa kole twasabira setera Kristo rumotoye amen. Sasa maagizo alimuko watusimu simpire ti bono ntega remoyo mata makora nabwati atumwakire mata nabwati yale na mama kara makendu nabwate yeteke kwa shock ya ebuke sasa wogo kobeka gochiroche to tabanana ayur ko tabanana to ko roche sas to kwera mo taito ko kuna mole ondera yo mokoro number 2 kerango chukobeka gochiroche zai dowe kama okao ega sei sawa matoane ndomalengera tine tukole na kinyo kimiro ko jogobeka jiroche yoko sigakwaya ayuna ko beko jiroche sigakwaya yoko ngwana lakini kwa yana yoko musama leul na eno mujano ndina ko beko to basa ko tabana no kwa yana macha ya wetu amo goja sentete Tente yo. So, iga ekeranko koina ro. Magora okordo. Muka na ginda jeti. Seni tengi na kuirega. Gache chegocha. Tingo ko gato ko go. Ah, ba ambu ya sa. Amiga. Wana ta to kora kana.
Number 22.
Number 188. Buyako mwegena Yesu. Ni mwanyari mia machi tamana nane kucha kama twensi. Buyako mwegena Yesu.
ya mo ba muy no ba da Karotero ko wako nga. ada ko ina kamiri Akaramo ko basakara ko baite omoyo. Tande ke fuko kya gatatu. Buya ko mwelena Yesu aseni Detail. Vale. Voy. No, no. Ya tú sabes el índice de tu cobre. Salvatore a coral, ¿no? Tusabe monene tata Nyasaye tuli goro twakoba kire kiagara Nyasaye ito nintuna bana bao bia mone kiara kwa beiro muya buna twakoboria kerato kore nyangie ye batiso ba monentu twaroriro koboko kwao nende bia mone kiagara ya macha ya iga korire batiso bono monene twitigire nsoko kwa kwao na bonsi aba batiso aseli tukoria rero twasabiro monene obabwato koboko utare na borabwo lituko uchi aselinde bagwancha Yesu muno mutoria no mubori bo magwabo obaeteria matema manene aya saitani arobeiri nchira yabo omanene obaetie omoiko omochenu obaichorie ekera bamenyeta asobo ikugwense na ntutu abatise tukare twakuburira omonene asama tukayo mwerio otoiterero omoiko omochenu otokonya ase sabari okwegena kero kwere n'uburotu wa elia kabere intwa monaba tu abatisire bono tokoro totegura asamare twasabire twegene tenga kwegure kerabono gasie kogendera yo gutagura machaya twitigire nsyo kubwa kwao twasabira ase itera Kristo ro mutorito amen kwa kodi kwa kodi
Ito stop tola. Kunia mate kunia nene sapo. Simona mabaji kujiko. Mabaji atake ani. Tamata.